ina le suafo lo tātou alii lo tātou whaola Iesu Keriso. E le nei a fiafi tai mai lo soifua nisi o vi inga wana o oi. Ia mai le ekalesia evangelist worship in Bea Australia ia pea fai te ua whamalia tu pea whi ora whai o le afu o le pesa ko ekalesia ai le o sa ore le ka unga kunga pole ngor ko ekalesia ai whaftai le tua mōre vi inga ia wana o oi ia wana o Iesu lava le tātou wha moenga ia ua lei lava se tasi tu sama ia amen hallelujah o yoro tātou ali mo le tātou wha hola o te wha talo wha atu le swafa manu malo o Iesu Keriso le nei a fiafi mai oi mai lo fo launga amen tal tonu fa pion tai me lo so i fo ile alofa mlanga le tātou tua te loanga ua ho me fo nei a fiafi waka fia lava look forward ai kako Bible study amen fa so le upo le atua te lo fo ina fo te look forward tātou Bible study me se lava fa nga so longo tātou mata upu ia fa mo lava le ngango le tua tai mai a te tātou te talo mai fo i mo au o tau mo fight pino fai atu let's do everything by faith release your faith now de lau te talo i le tua mai lana fa unga te talo fo i le tua te tala lau fa longo te talo fo i le tua te talo mata fa le nganga ina ia mafai ona tala no atu i le upo le tua e langona te talo fo i le tua lona nganga so swani te oi te ui isi ke mi oso ko ska mai i ke ke o se tala fai atu ala i le ngango le tua ia te oi tu fa tonu o fa mai le la se kala la fa mai Kevin ala sa o le mele o la upu le o fo le ngango le tua mo limau amen ale fo te talo i le tua fa nga ina o nei fiafi tala no atu ia te oi ma fa ma tala la na fio ngare nei fiafi ina ia fa peona fa manu ia le tua lo roto ai me se fo si mamla maanga ia ma fai ona e ola ia e mo fa manu yanga ma benefit o le malo le tua ai me se o le tali o le tua amen let's pray release your faith le tua mātou ta mā, la sauni le mātou o onga le mātou proklame la mātou ta noi le talo. I le nei a fiafi o te talo i lau whau unga ta mā, ta tala o mātou mata whaleanganga, loa nganga pa ia, se e whe talai le nei a fiafi e pei ona i te tonu lau a fionga ta mā, wana ona o mātou tau te tala. O lo nganga pa ia lo au mai le upu ta mai mātou te whaalongolongo. Ia nganga pa ia se e te tala mata o lau whanau, se e wha mautou lau upu, ma se e te tala lātou whaalongo. Ia ho o le upu i te tonu o lātou loto, ma lau whaunga, ia malo lo se nganga, wha malo sia, ia ola tama, mo oe ma lo fina ngalo, wha manuina le swafa o Iesu Keriso o le mawala aua tuai nei. Amene, amene. Amen. Ole, mai aso le nte nei o yaso lua. Aso lua len te nei na fa o martato proclame on spiritual growth o te loa o nga wako e inga lo nga ia na tato mata mai pepe fa le nganga fa solo me tato proclame le na fa ai ule so te lo ai wo makua lo nga le te le nei me ai fa le nganga sa o ke langa lo ka ko me wa maka ko me e se mar susu fo ile ale la ka ko ako la musinga mai mita o le vave le ko por nganga wa nga fo ile nga o ka ko pa postadi nga la ve ke sa ili o ia ile tu na fo e faila wi sa idinga ile tu ia ma e practicing le upo le tu tele ni so tinongo ni so ila to fa tino ina le upo le tu le ngata wa malo lo mai wala to tuli te moni hey man wala to practicing le upo le tu o fa nga so fo Yesu ma fa ta i mele upo ni so tinongo fa so ta i mai fo le no they use the name of Jesus will follow fo le fa tino le fo upo le tu ma la to va ai fo amen leva ina fa polongo tatou fu mela iwa wa fano tangata le le se malama now that's why it's really nice it ta wa tatou Bible study it take tatou tango fi study the Bible amen tango o va ai lo tu spa ia so tonight hela tatou tala noi le talo amen telo temi no tala no ala wa inisio mata upu mo o pai talo na lo pai a ko me pa yo ko me ono ono disio mata upu ala no tala no te mi mo ono le talo sa fa piona e relate inisio tato mata upu sai mo a fai fo yo te lona i tato mata upu i lungo umono tala no the 5 rules of prayer. Amen tu la fono e limo le talo e te halu o to mai mo ai se mo se kemi ko mai lungo fo ile o mo fo no tala no the casting of your cares le ndo tala no ai fo amen o vai nga uma lava na they are all part of prayer for me tala tu spa ia yo to talo talonga all kinds of prayer I don't know to say Ephesians 6:18 for my yo to talonga
which mean, e le tasi se itu ai ngā tatalo. E tele la talo le tonu tuspa ia. Aula fiafile nei. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na tato wo ile upo le tua. Amen. Tato onga tato mua. Fa solo tato vali le tato wata le tatalo le. Ia o ona tatala ile tua lau fa longo. Ile Ioannes fulmare lima. I want you guys to be familiar with scripture here. Yeah. E time you fo ile ai to te fai te no to mai tau. O ke fa nga scripture masani. You know ona fo o te le so sia le to tono fo upunei. E le mafai o nga umona tala ina. Amen. E ke ronga fa nga ngi fa nga kaiao kala kaiao fia ka o ke fiu o ke kala ngose foi upu e mau wa me fo to tono la fiong pa ia le to ona le uma e me fula na you know it mo fai fo lele you know pe tu langa fo lele ke ai ngile kalo e ko ai kaiao e a ko ngi misilo ai les fo lele e ko ai fo va so den king e la kwar kalo le ya e le la vela to sam ya sui fo la i se sia so ko fo mai to tau ma far talo pe fa penale upo le tua amen fai ka ngi fo upu le sui fai kaiao ko fai kau e fo wale upo le tua amen fo me fai upos fo male ono le liane suma lima fo mai ua le filfilia ha ue outou a ua filfilia outou e a ua filfilia outou e au ua outou ina atu foi outou I outou wo ma ia outou fua mai ni fua ma ia tu mau o outou fua ina ia fo ina atu ia te outou ele tamamea uma lava tou te ole atu wai ia te ia ilo uingoa. Amen. Tatu te whaitau fo mai. Ua le filfilia hau e outou, o Yesu le fetalai, o Yesu le ona le upu le fo mai. Ua le filfilia hau e outou, a ua filfilia outou e au. Ua outou ina atu fo I outou I outou wo, ma ia outou fua mai ni fua. Ma ia tu mau, o outou fua. O fua ia tano Yesu I. O ka kongi whako anga o le Do you want us to be farmers or? Amen. For mai, ia tu ina atu o outou, ini outou fua mai ni fua. O ala fua na to so fai tatu fai ta fua mai. Ina ia fo ina atu ia te outou ele tamamea umalava, to te ole atu wai ia te ia I lo uingoa. O fua le tatalo, prayer fruit. O le tala noa Yesu I, o le tala noa I fua o le tatalo. E tatalo, ai le ai se fua. O lona winga ele o fua la. Ele o fua mai, oi. Pe a whai te tatalo I le atua, ai te le maua le mena e tatalo ai. Ele o iai la se fua. Le fa martala Yesu I fo mai tu in mai el tamamea o malava, to te ole atu wai I lo ingoa. Amen. O le fiafile nei, o le la tatou ua tala noa, you know, pray according to his will. Po le tatalo e tusa malifina ngalo o le atua. Amen. Faafefeo na fua mai lau tatalo. Faafefeo, ko e fiu e kakalo ele o fua mai lau kakalo. Amen. O e fiu e ke kakalo ile kua le mea kamwhai ai le o fua mai, ai sea. Lalo na mafua anga. Amen. So, now lo tatou vai tu la fiong pa ia le atua. E mana o Yesu ia fua mai a tatou tatalo. Amen. Tu ole mua le Ioane. Mua le Ioane, o lona mata upu e lima, fa upu sumar fa. Amen. Fa upu sumar fa, ma le sumar lima. O te whaitau ina whapea. O le nei, pakulau. Look, get phone. Hold on, guys. O le nei foi le whaamalosi ua tātou maua I ona luma, pe a whai tātou te ole atu, haise mea e tusa malona fina ngalo, e whaafafonga mai o ia I ate I tātou. I really want you guys, e te maua mai le ngana le whaonga I. Amen. Fumele upa tuspa ia o le nei foi le whaamalosi ua tātou maua I ona luma, pe a whai tātou te ole atu ai se mea e tusa malona fina ngalo. Fa mai au tātou ole atu se mea e tusa malona fina ngalo, e whaafofonga mai
Ai o ia te tātou. Amen. O le tā ua mai tu tonu le fionga pa ia le atua, ai tātou te le tatalo, e iei le me mua tātou wo e fai. O le a, tātou wo mua e su e po le alo na fina ngalo. Fa mele tala tus pa ia o le nei fo ile wha malosi, ua tātou maua i ona luma, pe a fai tātou te o le atu ai se mea e tusa malona fina ngalo, e whaafofonga mai o ia te tātou. Amen. O lona winga, e iai le ngā ruenga tātou te whaia mua, ai tātou te le ioea, ai tātou te le tatalo. I le whapenga ro fika kaloa e kpuro, hoi le tua kopia le kakalo, ai e pole a lava le mana onga la ia te oi. Amen. O le whaasino mai le tusi pa ia pēno whai atu, e mana oi manu ia le tusi pa ia, tātou o e whai au wala laifa me le tusi pa ia. Amen. O le awala mua po le tatalo le lau tātou talo, le la tātou talo noa ai, o le o tātou tatalo e tusa malona fina ngalo. Amen. Whamelo le talo tusi pa ia, o le nei foi le wha mahalosi o tātou maua i ona luma. O le maana ia i o le wha peritania. Whamelo wha peritania, now this is the confidence that we have in him. Notice the language here for my, this is the confidence that we have in him, not in prayer. Amen. O le toa tele o tangata, they put their confidence in prayer. Whamele tala tuspa ia. Now, amen, some smile, le la tatu ua kau faa, koe kau adjust ke isia kako filosofia. Amen, ile upo le atua. Sometimes, we put our confidence in a number of people. Amen. Ke la ko le ko ngor fonka kalo vo lele e ko se lau kanga ka le kon fonka lo ko se lau kanga ka lau mai, and then you know wo pe wo ilo confidence fo ile va pe ya ma nga ya la fonka kalo la le ko se lau ya pe ke la ko ngari ngar ko lima lau aku ya wo ele fika kalo la ngar ko lima ai ako akele ka se maka uki o lau ka kalo. Amen. Over nginga fa mo permitting fo ye esel ko anga isi permitting o loko ai ngofo fale le kai ka kalo ai se yo ngalo loko fo ka kalo lo tatu foi tau tu ifa mai tala tu spa ia. Now this is the confidence that we have in him. Who? God. This is the confidence o le upu confidence le I o le bold ia po ole mauti noa po ole toa ia wa o le kuso le bold o le toa po me fa ma ko confidence ai se mea te lo o le confidence fo ile le i se pe o le confidence o ilo ta mamolo tina o nginga sa wa ke wa e fa mai o lo ka masimi o lo ki nga meli kuso ma ko confidence o ma ku nga pika so langa la mo ko mo kingoa nga e fa nga o me lo va nga me na ta o confidence o ma to mauti noa you fully persuaded, you know, ile mea lai te tono o le winga ngale upu confidence lai I wa matua mauti noa. For me tala tu spa if my, this is the confidence that we have in him, that if we ask anything, look at the language, anything according to his will. For my au tatou o le atu so se mea lava. Anything. Amen. Te loa wa uma ko ai nga tangata fo I no so ku spa ia ngo so ele upu anything po le winga ile Hebrew ile po le no winga e o mai amar conclusion anything. Amen. Do you know anything means anything? Or everything means everything. Amen. La for mai le tala tu spa ia for mai if this is the confidence that we have in him. For my now that if we ask anything according to his will, mai mau pe nga fa pe I wish nga kai ngat for you. Fa pe martal tu spa ia if we ask anything nga kai loinga. Yang nga fa markal for you. If we ask anything according to his will. No winga. E ele si vai nga lai tuor for you. Not just anything, but according to his will. Amen. For my lai, he hears us. Amen. Ole winga la ole mele tal noto la fiafile nei. Olo confidence le atua
that we ask anything according to his will. Pe tusa malona fina ngalo, foi mai la ia, e whaafofonga mai le atua. Amen. O lea la wa tātou iloi, ai tātou tele i o e tatalo, e iai le mea whai mua mua. O lea, so e mua mua po lea le fina ngalo le atua i le mea ngala e kakalo ai. Amen. We have to look up his will. Po lea le fina ngalo le atua. O now, o leu i le fesiri, what is the will of God? Amen. Well, ola kuspa ia le. Hey, the Bible, tuspa ia. Le will ngao le atua. This is his will. O lona fina ngalo lea. Ele ese le atua. Ese lana tuspa ia pe ese lana upu. This is his will. Amen. Le la fa mai tala le tuspa ia. Na toi or foi upu na fo mai. Ta oi manga ia la amplified version ngai la loi fo mai. This is the remarkable degree of confidence which we as believers are entitled to have before him, that if we ask anything according to his will that is consistent with his plan and purpose, he hears us. Amen. For mai le tala tuspa ia a tātou wole i le atua e tusa malona fina ngalo, for mai e whaafofonga mai le atua o lona winga. So se taimi lava te ole e tusa ma le upo le atua e whaalongo le atua. Amen. So se taimi ai ke kakalo i le tuspa ia e tusa malona fina ngalo, mau ki ngoa ala e whaafonga le atua sea, because you pray according to his will. A e tatalo lai le tusa malona fina ngalo, e le whaalfonga le atua. O le mea le nai ala ina le tali le atua le tele o tatalo. Ono le tele o tatalo ele o tusai malona fina ngalo. Amen. But the Bible says, if we pray according to his will, tātou tatalo e tusa malona fina ngalo. O le alo na fina ngalo. O le afionga le atua. O le fina ngalo. La tātou hoe vali la nisho mauna. Ona e ao, ona e malama. Ana ufa mamla mana tunga le wingo le upu confident wa e mauton po mautinoa mana ia le foi upu tatu foi upu suma lima fo mai a fai fo i o tatou iloa a fai fo o tatou iloa e fa afofonga mai o ia ia te tatou e se mea tatou te fa atonga tuai ua tatou iloa e maua e tatou mea tatou te fa atonga tuai a te ia. O le taimi la me te iloa ai, o la ufa alfonga le atua, mau ki ngoa ua tali le atua, tala na tuspa ia. Tanga mai uma whaperetani o foi upuna e lua, o le mana ia. For my now, this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, notice, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of him. Pauale me mafuaina le tali le tua, ona wale la ngona le atua lau te talo. Ai se ai mafuaina le la ngona le atua lau te talo, ona wa eta talo atu ele tusa molona fina ngalo. Masani no uta ua, e saule atu e whaatau nuu lana upu, ele saule atu e whaatau nuu lau upu. Pole upu asista ngata. God, e saule atu e whaatau nuu lana upu, he's ready to perform his word. Amen. Lona winga la, ole upu le atua. Ao ola ina e tau ona e alu e su ele fina ngalo le atua e whaatatau i mataha upu. Pe whaatatau i lea, i lau marriage, your family, e whaatatau i mea tau tupe, whaatatau i mea tau urunga lii o lau whanau, su e umani mataha upu e whaatatau iai. Amen. E tusa mara fina ngalo le atua. Ole tusipa ia, o te mana tua lava aso la. Lo tina tele ya so la o na lue a usul ta lo wa lu fainga luenga a fa pelo usula o ngai le usul tina tango lo tina kusile note fo ile ya kusile mo le note fo le mai sana e sau faile saka lau malanga lisi faile saka tai lo tota alule ila on fai au ya e fo i mai vai lo fa o ngai ka me umana tu silo tina ka lo ki ha fa pi i mo mako dressing table ngai fa ku o nga kongo mako sitting room o sa mo ku ka ko dressing table sitting room alo nya ku ere room ngale ku ngale ola le taimi o te tu o to ila o nga o te alu atu
O la ile no tu lungo le o kiaka I lumo fa ata fo ile le wai lo ki ngal me mo ke la kuya o lo ke vai po le lo lumo fa tu lumo inale le no fo le tu sala ele o to yai o lo tina o le note le o la representing lo tina la representing le fina ngalo po o le mana ongo lo tina amen ai lo yai o lo tina o la na tusi le o la waka o mai ai san fai le saka ka lo fua onga alu le lau mele le sio mo me fe au e fai ingo la ko la ia o lo le fai wa ale fai la lisinga ia we lo fo me mo e kama fo ia ku mama ia uma ko inga sola ia mo wa lo mo ko ke la mo e le po o le melena tu sala ele o to ye o tina amen o la na tu si le representing na ia amen fa pe na fo era tu spaia ele o to ye le la lo langi yesu ale I la na lo na fina ngalo mo I tatou so se tangata lava la sau sau tatou mai so ele fina ngalo le atua o na tatou tataloa la I o le fina ngalo le atua o lau tatalo la I le fina ngalo le atua you need to pray out the will of God amen o lela ia tatou tatalo tu sa malona fina ngalo wa to tele yo nisi la lava la to tele o mautonu amen so o mo fa mautu mo le tule na o le upu ale atua o le fina ngalo le o le atua amen salamo no mata upu tasta siva amen hallelujah salamo lona mata upu tasta siva foi upu evaluiva amen Famai yo vai ua mausali la ua fionga I le langi whaavavau lava. O le upu le atua. Le upu lea. Forever, O Lord, your will is settled in heaven. Le upu le atua. Ua whaamautu. Na whetalai fo Yesu. Wa e Lord fina ngalo le atua ina ua toftofoina fo ile ti Apollo o ia fo Yesu ele ti Apollo. Na sau fo ti Apollo Ai whamatala Yesu ua tusia. Ua tusia tutono le luka luka lona mata upu fa na te va ai fo na fo matala ai fo mai ua tusia asia ona fo fina ngalo le atua le ua tusia this is his will o fina ngalo le atua fo mela e te tau ona o fina ngalo le atua le tatu po le general knowledge le o fo plan le atua ya tatu umalava e mana tua fo na fai le atua le tangata e ei lava le loto faitali o le tangata amen e ei lava le mena mana o ai le tangata ia amen o le mea le te mana o lava ia tatau ona e mautu ina le afia pe fa mautu le afia file nei fo mai tala tu spa ia au tatu tatalo atu e tusa malona finangalo e tusa malona foi malana upu amen foi o mai o tino amen foi o mai o tino to mo mora me se fa te inga amen to mo mai se fa te inga o se fina ngalo le atua pe fa ile la tatu ta Lord fina ngalo le atua la se fa te inga according to the will of God so peno fa ya tu ona e mana o mia se foi po se mete talo ile atua alu su e pole se foi upo tu ia lango ai lau mata upu amen e lango ile mele te alu ilu mo le atua wa fo e sa le atua fa tau no ulau lana upu lona fina ngalo amen tu ona mata yo o le kele yo ngisi e kakalo ili atua whapea. Le tua mato tama, tu sai malo fina ngalo te malolo, ia o malolo, if it's your will. O la lave le o shua, po le will o le atua ia malolo. Amen. Amen. Tato o mua I le, foi upo tolu fale, le na fetala ia Yesu I, foi mai ele ma vaila na upu. Foi mai. E moni o te whai atu ia te outou, e le mawai atu e mawai atu le neitu pulanga, se ia o mai nei mea oma, e mawai atu le langi ma le lalo langi, o upu, e le mawai atu lava ia. Amen. Foi mai le tala Yesu, e le mawai lana upu. E tu mau ale upu ale atu, a Yesu, e le suia. O lona fina ngalo fo, o tō mana tu ole atu e le suia.
Ele sui o ana nafi o le so o atai au, ele sui a le atua. A faina wha malolo mai le atua le whenga tuai, wha malolo mai le whenga inga fau, il teimi o au apostolo, wha malolo mai fo ile atua, o mai lava ile so, lava wha malolo mai, whai va venga le atua, ele sui a le atua. O le tangata le sui, a ele sui a le atua. Amen. E tu mau ale tu. La ta tola me se foi upa tu spa. Tu ora mata, yo no mata upa vado. Mai se fate ta inga. O le fina ngalo le atua. Ile tala le. Ta upa vado. Ma tu fo ile na sa ia ile tangata le pela. Sa lo fa ia Yesu. Ma tu fo Yesu ele suia. Fo mai le tala le pela. Me fa auto foi o sa le pela. O ai fo mai ia te ia. O fa pe mai le ali ie. Ta longo fisili. Leali ie, a e fina ngalo iai e te mawhaia lava o na wha mamā mai i a te au. So mai a e fina ngalo iai. Amen. Ie e wha mamā mai, o laua fesili ai Yesu, pe fina ngalo Yesu e wha mamā o ia. Lana te leo iloa, po le ale fina ngalo Yesu. O le ale fina ngalo Yesu, fai upo e tolu fai mai la ia, ona a apa atu leo Yesu, ilona a ao, ua pai atu ia te ia, ua whaape atu, o te loto iai. Amen. Me Yesu, I'm willing. O te loto iai, o lo fina ngalo le na, o lo mana onga le na, ia e malolo, e le suia la Yesu. Amen. E o mai ai le so, o la lava tu maula na tala a e fesili a Yesu pe fina ngalo e fa malolo oe o la na tali o le a o te loto i ai, he never change. Ele suia le atua, ele suia. Amen. O le ala utato va ai e tonu i le fina ngalo le atua. Fai mai le fa peritani o kako wo mo mwasi i mai le o le mana ye o lo a fai fu neu su enga tau o ye. Fai tau le fa peritani for my, and behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing. Amen. Thank you, Jesus. Now you know. Le fina ngalo Yesu. O mai umala le tino. Awane e to te talo fai mai. Pe atu sai molo fina ngalo. E te iloa o le tele ia nga apalai se ka ngakar fo le fasi foi upuna. Tele yo tangata lato te talo. Fai na man lato te talo fai ulako kalo fo mai atu sai molo fina ngalo. Amen. Ai afiside ko fo mai langa fa penganga kalo Yesu. No. Na le fa atasi ana te talo Yesu ina. It's a prayer of dedication. O le tatalo na ina, o tau wa aina le whaatasi ana tatalo Yesu ina. O le teimi na alua Yesu, o lala dedicates na ia. So he's willing to do anything. O lana, o le tatalo, o le afo, dedication prayer le na alu Yesu e fai. Na lana tatalo i whape na Yesu. A ino walatu Yesu e whaatu mai la salo. Ele ilaku Yesu fai mai, a tu sa haima lo fina ngalo le tua. Whaatu mai la salo, no. Amen. O le taimi fo ita talo Yesu i mea ailena, multiply. Ele i fai mai atu sa haimo lau fina ngalo. No. O le tele i o ta talo Yesu. Ele i ta talo fa pena Yesu, na le fa atasi ya. Na o le taimi na, dedication prayer. Tu sa haimo lau fina ngalo. Ono o le ala alu Yesu e alu maliu. Se ora ti me tatu talo ina. Ona tatu, ele koe apalai ala mea nai, i mea ia tu sa haimo lono, afoi, mono fina ngalo. E ta tau ona e alu mua. E su ele fina ngalo le atua, e whaata tau i le mataha upu le nai te mana oai. Amen. Fai, te longo le whai ungo le tātou serious le o le prayer. La utango lo e vatu ia whai upu e whaata tau i momio mai. Amen. O momio whai upu e whaata tau tamau ainga. Amen. O momio whai upu e whaata tau i lo wolanga. Confession. Tele yo of yonga pa ia le atua. O lona fina ngalo le mo i tātou. Amen. Lea life o wafo. O le ta ua mai tonu i. O tato i loa tu i le whaate ta inga lea. O life ina ngalo lea tua. Ele ko iaila se mea fo ile le whaapea mai. Atu sa i molo finga ngalo eva ese ngai mai eva ese. O life ina ngalo lea tua. Po life ina ngalo Yesu. Eva ese mai. Full stop. Umar keis. Amen. Umar keis. O fina ngalo ngao lea tua. Amen. O lea tua. O Yesu. Ele ngalo e whaatasi Yesu masatani.
Amen. O le ko kele yung iso kangaka. Lai fa penga lu fa kasi Yesu wa ke vai lu Facebook fo lele e ku mai ia fo. Ia sa kangi luma. Ai ku mai ko Yesu la ku longa lima mai lunga fo lele la fa mai ko memes fo ia mai lunga not now Satan. Pe o Yesu la fa so mai sa kangi ma. No. Ele isi aso ngala ko Yesu fe kau sa kangi la Lord peken sei fa wa. Ko e fia ko ngai aso au la ko sa kangi. No. They never work together. Ele isi aso nga fa sala fongo ma. Masau e fa oso masau e mangi mai no. No. God is good. Ele lei o lona fina ngalola. Ho o se mata upu lava. O le tasi leo mea e mafuona le tali le atua i talu sanga. Ta toi o tasi e tua lea ile tatu foi upu na te mana o ye e manino le talang. Mo le yoane rona mta upu e lima. Amen. Hallelujah. Mua le Yohane no mata upo lima. Foi upu fo melaya. O le nei fo ile fa malosi o tato maua i ona luma pe a fai tato te ole atu se mea tu sa malona fina ngalo e fa fofonga mai o ia ia te tato lo no winga. So o se taimi anytime. So o se taimi lava te au mai e ile tu sipa ia. Pe au mai se mau o tu spa ia e tatalo i lea tua e mautinoa 100% o lau fa fonga lea tua o lau la ngona e lea tua mea nai fa mai tala tu spa ia le lau me fa peritania fa mai now this is the confidence wa matua i e mautinoa lava o le taimi lava te tatalo o fina ngalo lea tua fa fonga lo lea tua la ua la ngona fa mai lo fa upas fulma le lima fa mai and if we know that he hears us whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of him. For mai a fai o tato i lo o la wala ngona e lea tua, mauti noa o la watali i lea tua. Amen. Hallelujah. A tato ta talo la no na finangalo. Mauki ngo e tele ova ai tuai. Mena fa matala Yesu auto ta talo, tali tonu auto maua. Ai sea, ono fo le fa matel tu spa ia e talo tu so malona fina ngalo wa tali lo le atua mutino ala o saude tati. Amen. Pe au tatu tatu ele o se ai kia Kevin ale kusi mai. Ale manino le fa matala ina mel tu spa ia. If we ask according to his will. O le sila fa fitauli ele o la ngona ele atua. Amen. Mana ir fa te inga na fa ngai stasio. One of our great spiritual mentor fa longo le fa ngai ina fa mai asola. Alu longa grandmother. La walu i le afu i tai taulanga. E kele la fo le halu la wa vala au mai ia i long grandmother yang ia. San o le me mana oi oi. Fa mai la io mai ya mam. Ke la balloon. Ya okay la le simia. And also a pencil. Ya la mana simia. Ice cream. Okay. Halu lo la ia. La woso lo matua no le pasi la halu le pas. A foko a manga kua e manga ofo e mesanga loli. La halu le pasi. Au mo e ko mama. Mai ma se lole. Amen. E o la ngonga mai la mama. La halu le pas. Amen. Lo la ia. Ko e fo i mai lo la ia lo matua. Sa lo matua. La sa male. La fo le mo. Ya, ngai sa man me mo. So man palungi, mala eskurimi o le penso, o le palun, ia male. La fo mai mala eskurimi. Ai sea, ona fo la sala ngonga e mama. La nga fisi diaku, la ngonga e mama. O la ia mama ku pe fa kau i fo i male loli. Lena vala au mu tunga. Ai la ku ro kampa nga fo mai. Where's my lolly, mom? Where's my lolly? Ala fo melon, la fo i mama e. O tele la ngona fo ngal ko lu menga e fai mai e. Amen. The only reason na lai ona le maua mai lea. Ta sian mafu anga na lai na le maua mai le loli. Why? Ona le la ngona e mama. Amen. O lai ele tu pe a mama. Fa pe na fo lai la fo. Ile tua. Pa wale mafu anga ya lai na le tali le tua ya tatou talu sanga. Ona wale la ngona ile tua. Ai sea, wa tatou tatalo wale tu sa tatou tatalo malana upu. Amen. Wale tu sale tatalo malana upu. Amen.
Mea nai au i fua te tatalo fua, i le to o lua o le se fai mau to o lua sea, e le tusa marfina ngalo o le atua. Heli, ei, au ke kakalo fua ko o lua o le se fai mau ko o lua. No, it's not the will of God. And God will never answer that prayer. Okay, fang bau. No, it's not. Ele tusa saluna, marfina ngalo o le atua ri fang bau. O lo tatalo fua, i le to o lua o le se ave mau to o lua, e ke vai kwa lo fua ko o lua ai. Ko ar fu ko fa ke ko lua nga vaenga. That's not the will of God. Amen. O le tele yo tatalo. Ele o le fina ngalo le atua. Amen. Mea nai le tatalo. Tu sa ma le fina ngalo. Au fo fer kakalo le se di inganga. Mo le fo tatalo manga e kali e kangaka. La u kamanga ku sa la si i di ma fo ile. Fa ku rola io. Fa ku la io fo le. Ye no fa le o to mana o ngai le atua. Si i ali ma la kam ku se le o mana o tatalo ile atua. Ala ku le se di inganga yo au ka fai nanga. If le vinga fai pisingisi yo au ka fa. Ko marka kalo la kamanga. O le tua le matu tama. Tala no ifo ya Yohane. Au Yohane le kuga fo. Tala no ifo ya Yohane. O lo mana o mia se tupe mo temini. So la manga o la ngonga la kamale yo au ka fa lo manga. Mai speak to so and so. Yo, au i kako kalfa penga. Le kako kalo i kangaka. Yo, kako kere kalo i kangaka fa kaunga ka vale. Le kako kalo i le tua. This is the confidence that we have in Him. Amen. Yo tātou tatalo e tusa malona fina ngalo. O mata upu umalava. Mea umalava. I leo langa le nei. Fatu ia te oi. Le tonu i. Amen. O leito tonu i le fina ngalo le atua. This is His will. Amen. Awange emisia. Le aso duol vai aso lea. La tātou talo noai. Le plana le atua po pe fafiena e taloina le plana le atua mo. Oe a ia. Amen. Ono ole wio le tua. Ele o kusia mai kongu i lea. Le Kevin Life Ministry kongu i fapia. A o i fo le aso lea. O le mea lea o i Kevin e fai, you know. O le mta upure kalangoi le aso lea. Ele o tusia tonu i le afoi. Le wio le tua mo au. A o laito tonu le tuspa ia. Le awanga e tatalo ai le fina ngalo le tua mo au. Amen. So that's Tuesday next week. Amen. Yeah. Sorry guys. Just the next week. Yo tātou ta talola. E su ele fina ngalo le atua. E whaatatau le mata upu o mai. Amen. A tātou wo fo ila whapea. Wale eise mea fo ilele. You know, wale eise. O lau e mana o mia se tupe. Po o lai fo wha mativa ina oi. O lai, o le koa kelongi si e whapea. E mativa. O le fina ngalo ngao le atua. Amen. E ngisi la ko fa apea la ko fa mai la to e ole makiva fo le se mea o fina ngalo na ole to wale mo mua tolu yane tolu a tolu le yoni fa upo el fo mai le pele ye e manu ye I mea uma ma ye e malolo fa apei ona manu ye o lo wanganga. Amen. That's the will of God. Amen. For my beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Amen. O lai mana ole atua e te manuia. Lai mana ole atua e awa te ola. Ai si solo mai ola fe e solo. No, yeah. Nana lai fa apea nisi. Ole ola mativa. Ole afo. Ole loto mawalalo na. No. O le fina ngalo leo le tua. E ala nkako makiva. O le kako le ngalu lue. Na kako le o e fai le fina ngalo le atua. A o le atua aia. E mana o le atua e manu ia lo na tali. E le I fai e le atua ngi aulo mangi a lio ma mea maka ukiala. Mo le lalo langi. Na fai e le atua mo o e lo na tali. Pe a e fai lo na fina ngalo. Pe a e o le tusa malona fina ngalo. For me lo tala tuspa. This is the confidence. O le mauti noa. Amen. O le wha mahalosi lea. A whai o tātou wole e tusa malona fina ngalo. E wha fofonga mai lea tua. E langona. So se taimi ala te alo isu e mai upo lea tua. Mauti no ai langona e lea tua. Amen. Wha me la i o tusia Filipi fo mai. A o loa tua. E wha a atoa ia te outou. Mea uma. Mea uma. E matiti vai outou. Se vai fina ngalo lea tua. Amen. For mai aulo wa tu e fa ato ia te outou mea uma e matiti vai outou. E leo mana o lea tua e te mativa. Amen. Veo no fa atu ia te outou. There is a right way. O lai ele upu moni ia lea tua e manu ia oi.
E au ngoa mana ngoi o se si mai a oe. No, la ye le fina ngalo o le atua, e mana o le atua e te manuia. Fo mai ia e manuia. Amen. O blessings a le atua. Amen. Hallelujah. Some smile. Amen. Ia tātou tatalo e tusa malona fina ngalo. Amen. No tomo fai e wha mawhala o tano fai upuna. Tato ora li Ioane. Tato e fo i to li Ioane se fulma le lima. Amen. Ioane ono na mata upu se fulma le lima. O lona foi upu e fitu. Male valu. Tato fai taula. Peno fai atu. E manao. E tali pe whaafonga le atua i lau tatalo. Lai me fai. Ia esu ea le fina ngalo le atua e whaatatau le nā mata upu. Look up his wheel. Lona winga. E iei le ngā ruenga tātou te whaia mua. Ai tātou te le tatalo olea. Su e mua lona fina ngalo. Amen. Look up the scripture. Ma ai le foi upo tu spa ia e lango ai lau mata upu pe afo i le atua lau mata upu. O e manatua fo le teimine ngalaku ai ia. Ka kile yo i. O manatua fo le teimine ngalaku ai ia le atua whaia Mose. Mai Mose. Aru ese so kama fasioki uma kangakanga. I'll start a new nation out of you. Amen. Motua i le fia le atua wo kangaka afo. Woka ngaka fau mo kupua ai fo ye kaka isala elu ke mingo ese mai la kula ko mai Moses alo ese so kanga fasioki kanga outside a new nation out of you ai fa liu Moses foi mai o tangata la o fa na Abraham you see o la me na fa Moses tango Moses fa manatu ile atua la na upu ile fa pe wangalo ile atua la na upu no o la ma ko ile atua la na upu. Amen. Ai ona to asale atua. E pia sa ule ko fo ile langa mo ko fo le atua sa mafuka. Fe le ole atua. E ma fa ile ko ngal fasioki ai fo. Ole ono le fai ngapa po ole mafutanga le atua ma Mose. Amen. O tangata ya. La ilo le ya Mose ole atua e kausi le atua ina na upu. Le ala wala ku le atua ma Mose. Ole se so kango fasioki ga ngi. Ai fo marka la ai fo. A Mose vai. O fa ngau Abraham. Amen. Ai kau ngila fasioki nga ula mai le una kwa oi fo mai ke le mfaya ave la ko fo mai vele ko la wa nga le fasioka nga ka so avak fasioki o le va. Amen. Ele tau no oi la to sa le to sia. O Mose na tu Mose le upu le tua. Amen. Ho po le lava le metupu. E sa le tua fa tau no ula na upu. Ono na upu. E o le me fo na la atu tupu mea. E sa le ti Apollo ya. E sa attack le upu le tua. Why? Ona fo ino ti Apollo le taimi la ve fetala ile atua e tau no. E tau no le upo le atua. O le lava fina ngalo le atua o le tutoru imo oi. E mo tino ai tau no. Anything. Fumelo ta just pa ia atato wole atu e to sa morona fina ngalo. Ta to fo upu le fo upu e suma lima fo mai. A faito te tu mau ia te au. Yesu le fetala A faito te tu mau ia te au. A tu mau fo ia upu ia te o tau. O mea lava tau te mana na o iai, tau te ole atu wai, o na whaia lea mo o tau. Se vai e pese maa sanga foi upu lea, ma le mua le yoane na tatu tanoi mua. This is the confidence that we have in him. Whatever we ask according to his will, he hears us. Fo mai a tātou wole atu tu samalo na fina ngalo. E fo mai le whetarenga Yesu. E fo mai, a whaito te tū mau ia te au, a tū mau fo ia upu ia te o tou, o mea lava tau te mana nao, mea uma. Amen. O mea lava tau te mana nao iai, tau te ole atu ai, o na whaia lea mo o tou. Amen. Fo mai le tala tu spaya. O le tala noi le tatalo i, and I want you to see something. I to tono le foi upu lea. O le whaatatau le tatalo. A le la utango a foi no le me a foi. E tu ye mon tu o le tano mai Yesu ya tato. Amen. Tu so le tano mai Yesu ya Kevin. Po le tano mai Yesu ya Lofa. Mala ukamo o le ota. Tato mai mo. O le tano mai Yesu ya tato. E te wha ai tu tono le foi upu lea. E wha alima le lei. O na wha asino mai ya te oe. Amen. Foi mai a fai tou. Te tū mau ia te au. A tū mau fo ia upu ia te o tou. Lua. O mea uma tou te mana na o ai tolu.
Mai tau te ole atu ai wha, ona whaia lea mo o tau. Si, 5. O ile te iloa ai, o le tatalo, e ke le aku lau pate play ngai lo le pate le atua. It's not to do with you. Amen. Lau kangala ko oia unga. A whai Kevin, te tū mau ia te hau, a tū mau foi upu ia te oi Kevin, o mea umalava Kevin e manao iai, Kevin, e te ole atu ai, ona whaia lea mo Kevin. Amen. Hallelujah. Pe atatu tangu fie tu ule. Ya, kangola ko oia, yo wal fa, mana fa Britania. Fa Britania na foi mai, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Tu ula e ngo ni so ila to yele mafuta bola atu e alo ngo if alofa abide in Jesus and Jesus' words abide in alofa will ask what alofa desire, and it shall be done for alofa. Amen. Seva ai pe atu into ya ku le fang pau. If fang pau abide in Jesus and Jesus' words abide in fang pau will ask what fang pau desire, and it shall be done for fang pau. Amen. Tu le ingo officer. If officer abides in Jesus and Jesus' words abide in officer will ask and what officer desire, and it shall be done for officer. Amen. Ya kangola oi ko elo ngo Choco, if Choco ask, if Choco abide in Jesus and Jesus' words abide in Choco will ask what Choco desire, and it shall be done for Choco. Amen. Pe atato va aine le fio pa ia le tua. Te va e tunga, e te le atu lau pa te play. E lua la conditions ia tu mai I. E tu tono or fai upulea. Fai mai. If you abide in Jesus, and Jesus' words abide in you. Lona winga. O vaenga ia lua, ia e tu mau. Ya Yesu, ma tu mau le upu a Yesu ia te oi, pe tu mau le upu le atua ia te oi. Fo mai a e tu mau ya Yesu, o le tu mau, man tu fo ilunga tu pito ilunga, o le tala no I le vine. Amen, tato ola ilunga. Fo mai tala Yesu, o a unei o le vine moni, a o lo tamaringa lua vine ia, o la umalava ia te hau ele fua mai, e ave se ino o ia, a o la uma e fua, e teu ina ia fua mai ia atili. Wa uma no fa mai no o tau, le upu no o tau tala atua ia te o tau, inatu mau ia o tau ia te hau. Wa ufo ia te oto fa pe o le la ele mfai ona fua pe ana o ia pe a fai ele mau I le vine fa pe fo o to pe a fai to te le tu mau ia tau wa une o le vine o la uma o to o le tu mau ia te au mau ia te ia o ia lava I fua tele mai a wa ele mfai e o to ona fai o se mea tasi pe a ule iai a fai ele tu mau tasi ia te au ona la fo ina le o ia itua pe o le la au fa popo ina ona fa popo ina I le o tangata malafo ia ile afi ua susunu mai a fai tau te tu mau ia te au a tu mau fo ia upu ia te oto o mea umalama tau te mana na o iai o mea mana na o I oto tato tau te ole atu ai ona fai a lea mo oto e vi ia lo ta mai le nei mea pe a oto fua tele mai ona fai ai leo oto mo uso. Amen. E vi ia le atua, pe ata talo e tusa marifina ngalo le atua, ai tali le atua. Ona vi ia leo le atua. Wa e talo e le tusa marifina ngalo, ai le maua tali, e le vi ia le atua. No. Fa fenga vi ia le atua, pe fa ia o kali le atua, le ala vi ingo le atua la maua. Amen. Ai auto talo e tusa malona fina ngalo. Amen. According to his will. O le whawhita hauri la. O le leilo e tangata o le will o le atua. Amen. O lai pe fua I nonga le. I nunga le kahapoki. I le fina ngalo o le atua. E le o ilo e tangata for meno tu spaia. Ua whano o tangata. Ono le le ai o se malama lama. E le o fai mai le talo tu spaia. Ua whano o tangata ono te le o iai. O le ai o se malama lama o tangata I le upu. E le o ina le upu. Ma wha malo sia tangata e tutu I le upu. Ma ia tu mau I le upu. Foi mai le tala tu spaia. Foi mai au tatu ta talo atu. E tusa malona fina ngalo. This is the confidence. Matua I e mauti noa lava. O le taimi lava te ole e tusa malona fina ngalo. E whaafonga le atua. Foi mai le tala tu spaia. Wa tato mauti noa. E whaia e le atua.
te va ai le whaatotua. Amen. Amen. Tō wana tu si a Mariko. Mariko no mta upas fumatas. Fa upas fumat fa. Lufur fa. Amen. Fa mai. O le mea leo te whai atu ai a te o tau o Yesu le whetalai. O mea o malava tau te ole mai ai ia o tau ta talo i nā whaatuatua ia o le a mauai o tau o na whai a lava lea mo o tau. Amen. O Yesu le tano i. Amen. A tātou wa ai nei. O le tele peo no whai atu. O le whaafita uli. O le lei loe tangata. Po o le ale fina ngalo o le atua. Po le ale fina ngalo le atua e whaatatau i mai. Fumero le tala tuspaia. Auanga i whaapea o e leke masalo salo. Leke laku i le atua te le o mautonu. Auanga i e whaapea te maua se mea mai le atua. A whaila e te tatalo i le atua i mai e te le o mauti noa. Po le fina ngalo le atua i e malolo. Na fumero le tala tuspaia. Auanga i e whaapea te maua se mea mai le atua. E leo se upo a Kevin. O le upo tuspaia. Amen. O le upo tuspaia. O lai matua i whaamalo sia mai le tuspaia. Peno whai atu. Vaenga mua. Ai e te le i tatalo. Ia e alu sa ili mua le fina ngalo le atua. Tātou su e mua. Po le alo na fina ngalo. Peila le whaatita inga. Na tātou tala noa lo le fina ngalo le atua. Man whaatua. Whaatatau i mai. Ko akele o ko inga o practice le upo le atua. Le nga message mai. O laua tupu vavenga yo tō wola masoifua. Why? Because o naua tō i loa le fina ngalo le atua. You know the will of God now. Nā laua. Nā ngā whaia kua kupu loa. Why? Because e sau le atua e whaatau nula na upu. Amen. A o le taimi lava nena tātou talo ai, if it's thy will. Pe a tusai mo lo fina ngalo. Pe a tusai mo lo fina ngalo. O kakalo lava. Pe a kusai mo lo fina ngalo. Pe a kusai mo lo fina ngalo. Ele o iloa po le ar fina ngalo le atua. Hey, this is the will of God. Ia e iloa le fina ngalo le atua. O le fina ngalo le atua. Ia e malolo. O le fina ngalo le atua. Ia whaata mau a inga ina oi. O le fina ngalo le atua. Ia manuia lau whanau. Fina ngalo le atua. Ia e ola. That's his will. Amen. Look up the scripture. Pe va aia fionga le atua. E whaata tau. Ile mea le nai tesa ilia i le atua. Amen. Hallelujah. E tatau ia hao ona e toi sa ili le fina ngalo le atua. Pēno whai atu. Ole, e maafua na whano le tangata. Ono le ai o se malama. Amen. Laito tonu umo le fionga pa ia le atua. Ao tātou, you know, my favorite scripture, oi la saying, e mana oi manuio le tuspa ia, le alau me whai. Amen. E mana oi manuio le tuspa ia, ia e whaia e tusa male mea lefa me le tuspa ia, au e te whaia i awala le tau e karesia, o awala a Kevin. Amen. Po awala Kevin Life Ministry, au e te whaia ai, tilo o le tuspa ia. Amen. Le ale mea lefa asino mai le tuspa ia. Fai e tusa ma le fina ngalo. O le fina ngalo lea o le atua. Amen. Always come back le fina ngalo. Tu mai, a fai, o le nei foi le wha malosi. Ua tātou maua i ona luma. Pe a fai tātou te ole atu ai se mea e tusa malona fina ngalo e wha afofonga mai o ia i ate i tātou. If we ask according to his will, mai e whaafafonga mai o ia te tātou, a whai foi o tātou i loa, e whaafafonga mai o ia te tātou, e se mea tātou te whaatonga atuai, o tātou i loa, e maua i tātou mea uma tātou te whaatonga atuai i te ia. Amen. Tato wale tusia. Jeremia o ronam tā upelua tā, Jeremiah 29. Jeremia luatas. E lua iwa. Amen. Jeremia lua iwa. Whai upas fumatasi. Whai mai. O lea tua le whetalai. Whai mai. Ua a wā o a unei. Ua o i loa manatu. Ua o manatu atuai i ate o tau. Fina ngalo o lea tua. Mai. Ua o i loa manatu. Ua o manatu atuai i ate o tau. O manatu i le manuia. Ai le o le malai o le fina ngalo lea tua. O loo whetalai me iai Jehova. E foa ina atu ia te o tau le unga e iai le wha moe. Whai mai role whai pusuma lua. Ona o tau wala au ai lea ia te au.
E o fo i o tau matatalo ia te au. O te whaalongo fo i a te o tau. Amen. Pe a tatu e whaitau mai lunga. Fo mai o la iei lona finangalo fo mai. A wā o a unei ua o i loa manatu o manatu o tuai. O a manatu o lea tua. Lea. Le finangalo leo lea tua. This is his will. Amen. Fo mai. A wā o a unei ua o i loa manatu o manatu tuai a te o tau. O manatu i le manuia. Ai le o le malaia. O loo whetalai mai ai Jehova. E fo ina atu ai... fo ina atu i ate o tou lei unga e iai le wha moi moi. Ono o tou wala au ai lea i ate au, e o fo i o tou matatalo i ate au, o te wha longo fo i ate o tou. E sa ili mai o tou i ate au, to te maua fo i. Pe a o tou sa ili mai i ate au, ma o tou loto atoa. E maua lava hau e outou o loo whetalai mai ai Jehova. Tau te iloa ao na tātou mautu le upo le atua makoni, whamatara tuspa ia matara Yesu au tau tu mau ia te au. Ia tu mau fo ia upu ia te outou vahenga i lua tahua. O le upu a le atua, o lona finangalo lea. Amen. O le ina ua etalia Yesu e a vea maari ima whaola o nā laua e pipi ia Yesu. O le teimi lava na etalia Yesu, teimi lola le nao le ua a vea lo oe malala. Amen. Fo mele tala Yesu, yo to tu maula ya tau. Pipi I pela ya Yesu. Ina yo to fu tele mai. Amen. Fo mai auto tu mau ya tau, ma tu maula le upu o le vaenga lona lua le na e tatau o na tu mau ya te oi. O le afionga pa ia le atua. Le aise upu o se pale mia o se upu o se isi lava kangaka se kangaka miliongia e tutusa ma le upu lea. Le upu lea. Amen. Le afionga le atua, foi merita la tuspa ia, o wa faa mautu I le langi. O le upu le fetalai, le na fau ai le lalo langi, o le upu le atua. Amen. The word of God. Lona fina ngalo. Amen. O to tonu lai I, o lo ia le fina ngalo lau tele o le atua. Amen. O te iloa. O le ngaku o ke halu ke kala ngoa I le afue. I le fina ngalo o le atua mo o I le aso afu I le ngai. Ingo fa pe ka kala ngoi e pe la ka unka ko work gaming e a. What are you guys working? Ato work tal nord fina ngalo le tu mo o le ka vai ka kom ka upu se yo lava ya so pe ya lo kwe ko per direction nga le adu ka ko a. So, okay, tato yo lai ya la tato wo fa I fina ngalo le tu mo oi. Amen. Hallelujah. O yese si o lava le te si vai ngo si ku o lo banga e le ne si me nefiaf. Amen. Le la tato wo le fina ngalo. Pe fa fefena tatalo le fina ngalo le tu mo oi. Amen. Hallelujah. Lela, so ela tu si a. Amen. La tu alu mo mo tato e foi mo mo e mautu mai le vai ngale. Ile tu si le mo Yohane. Rona ta upo ile ma. Pe o ile le fa na uma ile mele la tato ni la o ngone fia le fa so lot mo Yohane lima. Fa sumar family. Fa mai o le nei foi le fa malosi o tato mo I lon yo no luma pe a fai tato te ole e tu sa mar fina ngalo le tu o le fina ngalo le tu ta no o le pe o le general knowledge le o le general will le tu o le fina ngalo la utele le tu mo tato uma lava o le fesili fa fera le fina ngalo le tu mo oi. Is that a good question? Amen. Fa fera la tatalo le fina ngalo le atua mo Kevin awa fo elo ia se Kevin Life Ministry 4 verse 5. Ise mea, tene mo tonu tu spa Kevin Life Ministry. Amen. Ai fa fera ona tatalo le fina ngalo o le atua mo le olanga yo Kevin, mo le olanga fo yo oi. Amen. Le la tato wo le fiong pa ia le tu fo mai la ia. Fo mai a fai fo o tato I loa e fa fonga mai o ia. Amen. Ya te tatou, I se mea tatou te whaatonga tuai, ua tatou I loa, e maua I tatou mea uma, tatou te whaatonga tuai, e tā ua la, le ta talo o le fina ngalo o le atua. Amen. So, le la tatou e vali atu le ata lea. Whamele, se yo o le aso le kalangoa pe aise haka ua ta talo. Amen. Right? Se yo va so le kakala ngor kama pe ai sai ta wor talo wala fa man tala ma ta yo fo me aka ko kiri kakalo e on ka ko kakalo e on ka ko ola wo ilo ele tu ala ta to tele talo tu
lona finangalo fo me o lau ilo le atua ale fefi nei te fia tala no ia te oe pe fa fenta tala finangalo le atua mo oe amen hallelujah tata tu se Kolose a fa aperta ni Kolose o Colossian amen Kolose lona mata upo tolu fo mele tu sia Kolose lona mata upo tolu fo mai ole nei a fai ua toe whaatuina o tau whaatasi ma ke riso, ia o tau sa ili i mea o ilunga. O iai ke riso, o lo o ti e ile tu tau matau o le atua, ia o tau loto lava i mea o ilunga, aile o mea i le lalolangi. A wā ua oti o tau, ua lilo foi lo o tau wola whaatasi ma ke riso i le atua. Mana ir fa pertani your for upule na te mo ile winga for you die your life is hidden with Christ in God for my olai lilo ole me lilo olo langa ma le langa wa me na ina le ise for upu fa ka le langa o Kevin for my langa olai lilo fa atasi it is hidden in Christ with God leta uton with Christ in God leta utus paia. Amen. Ole o tātou la, ono tātou, we are in Christ. Amen. O lalae, ole plana le atua. I lo o langa, ma lo o langa. Ole, it's hidden. Lefa mai for you die, and your life is hidden with Christ in God. Amen. Ole, o lo wola la ma lo soifua. Ole mea lilo. Amen. E yei le mea lilo, po o la yei le fina ngalo le atua mo oe. Ai le o ilo ala sisi fa fefea lana te talo. No one knows. Amen. Tato ole mua kore nito. Amen. Mua kore nito lona mata upe lua. Foi upe hiva. Amen. Foi mai, ai pei ona tusia o mele iwa ai mata ele ilangona fo e talinga ele i o fo ile loto se tangata o mea ia o saunia ele atua mo ila tou o e alofa ia te ia. A ua whaalia mai ia mea ele atua ia te i mātou e lona anganga a wā esu e ifo le anganga i mea uma o mea lo loto fo ia le atua po o ai fo i se tangata ua iloa mea ale tangata ua na o le anganga o le tangata o lo i tonu ia te ia e whaapea foi on e whaapea foi ona le iloa e se tasi mea le atua ua na o le anganga o le atua a ua maua i mātou ele o le anganga o le nei lalolangi a o le anganga mai le atua ina ia mātou iloa mea ua fua ina mai le atua ia te i mātou o i le tatu whaitau atuai o le anganga o mea ele iloa ma mea lilo e wha iloa le anganga pa ia le nau ta ura tatu polokalami o lal ei o i le anganga pa ia le polokalami le atua ilo o langa ina ua sau le anganga pa ia amen o le anganga pa ia ina ua sau e iai lana ngangana e iai le ngangana ale anganga pa ia na sau maia amen o le anganga la le nata to urtu se Roma lona mata upu e valu tasi leo vahenga wanga hoi pa ua ave e se le ti Apollo mai to tonu le ekalesia le la tato tal noini pe fa fefena e lor fina ngalo le tua mata talo le fina ngalo le tua i lo wola molo soifua i to tonu foi upulea ton foi upu e lua ono ma lua valu mata upulea fa mai laia e whaapea fo ile anganga, le tano ile anganga o le atua, ma e whaapea fo ile anganga o le atua, ona fesoso anu mai i lo tātou vai. A wā tātou te le i loa mea tātou te ole atu wai ma le tusa, ai peitai o le anganga e whautua o ia mo i tātou i le oi e le mawhai ona tala ina. Si me whaapea tānia, whai mai. Likewise, the Spirit also help in our weaknesses. O le upu weaknesses le i, ele o tala noa i le mai, fo ile le whapewe e mai wa e vai. O lai tala noa i le, fo ino le, se mea fo ile le, ele o iailo malosi, ia whakaika inga, whai o le, se whakaika inga, whapeo le kuka, ia wa o ke le ilo kuka. A whaila o le kuka. Tu se ele o lo vai. Ele o
E le o lo malosi ku kanga o le mea ai. Lei o ke lo ku kanga le saka mga i mea fu ngai malo fala e lengi ma se ka fa. Po ole por kaka paskeki. Por kaka fo le fifi ka wa o ke le lo paskeki. Tu sea ele o lo malosi le ele ta longa le na. E ta mo mai o le winga la o le mele ngatai oi. Po le mea o pe o le mea la te vai o isi la fa te ingo le o le ngana peritania. E ai nisi ele e afo ele mafai ona tau tala ngana fa peritania o lo no wingo le o le vai ngale na. O le vai po le mea na lai vai ei oia. Ele o mafai ona tau tala ngana fa peritania. Amen. Le la fa martala tu spaiei. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. O le ale weaknesses for we do not know what we should pray for. Mai tātou tele i loa. Po a mea tātou e kakalo i kākou. O le vai ngale na o le afo. O tātou. E le ilo e kākou le mea kākou ke kakalo ai. Wafo e ke le ilo fi ngalo le atua mo oi. Amen. O lala ngaka oi le me fole pui mātou le atu ata hao. Fo ai mai le mea ai. Ma ai lau ka vale le atu ai fo ai mai lau ka vale. Ma mai ngea ukupe vai lau bank. Amen. Pa wanga le mea ngaka ilau kakalo. Ai te lo ilor fina ngalo le atua. O lo vai ngala na le fa me tu spaia. Amen. For matala tu spaia. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groaning which cannot be uttered. Amen. For mai oleoi ele mafai ona tala ina. Amen. We kango ku ise mga voices. Ngai vai kuler kanga kala. Me ngaka oleoi. Amen. Ele o mafai ona tau tala mai le mele ku ala oi. Pos kanga fu le ki ngan mga wa. O le mea ka ole oi, o lai o ono. O le crown. Amen. Hallelujah. O lai foi mai, o le oi ele mawhai ona tala ina. Tele yo fon talo. One of the spirit mentor, nisi o ona le tuana matu talo fatasi. E ki me fai mako fon kakalo. Ako vai akunga. O lai oi fa penga. Lai fai mako fon kakalo, o lai crown. Va penga. Pole ele mala mai lan mafofa. He's the man of God. Ai uma ona crown. Ai saudo marse au ka marse au. O sa au se au ka uma. Amen. Pe o nei, o le la matal tu spai, o le nganga la le. E yai la nganga sa maia. O le nganga na le ma fu le meta o le praying in tongue. Tau tala nganga ese. What talo for matal tu spai o la talo ia. For mai la io le afoi. O foi upu e rua fit fo mai o le so e le loto o sila fia ia le fina ngalo le nganga a wa o lo fautu o ia mo le au pa ia e tusa ma le fina ngalo le atua. So the Holy Spirit pray for you. Amen. Ina ia tatalo e tusa ma le fina ngalo le atua mo oi. O le tatalo la ngana ese o lawe e ka lor fina ngalo le atua mo oi. O lau e kango download le plan na le atua molo o langa. Wanga oi la ele ti Apollo, ma faase sea o onga, ma le telo e kalesia, tele te tonunga. Wale to tau tonu tau tala ngana ese. Ai fa fela ka kalo le plan na le atua. Na ave ese pe wa faase sea o onga le ti Apollo le mta upulea, o le muso ti Apollo e iloa e oilo na fina ngalo moia. Amen. Alefa matala tu spaia, o le nganga paia, e fe so ani mai mea tatu te vai ei, a wawa tatu le lor mea tatu te ole atuai, ma le tusa. Ai peita ai o le nganga o le atua, e fautua o ia mo i tatou, i le oi ele mawhai ona talatala ina, po le praying in tongue, a o le su e le loto, o sila fia e ia le fina ngalo le nganga, a wa o lo o fautua o ia mo le au pa ia, o e mau, tatou italia Yesu, fumai o lo o fautua o ia mo le au pa ia, e tusa ma le fina ngalo le atua, according to his will. Amen. Now, o le tatou tala no mo le Ioane, o le tala no le general will o le atua, po le fina ngalo lau tele o le atua. A le ale fina ngalo le atua mo oi, le fai mai o le nganga pa ia, na te tatalo ina. Amen. The Holy Spirit give utterance. Po le mai tau le nganga pa ia mana ia o le afoi o le fa liwing al amplified version for my spirit prays by the Holy Spirit. Amen. Sau le nganga pa ia tatalo atu i lo wanganga.
Amen. Tatou ora whai upurua varu fo mai. Ua tātou I loa foi. E ngā lulu e whaatasi mea uma e lele iai I lātou e ua alofa atu I le atua. O e ua wala auina I lona fina ngalo. O le tele I o tangata e tā ngofi whao ngāre fo I upulea. Out of context. O le whai ako fo mai ia. Fo me lupu kuspa ia ngā lulu e mea uma mole leo I lātou e alofa I le atua. E paua tangata e ngā lulu e whai upulea. Ngā tangaka e alofa I le atua. Mar tangata o laita talo according to his will. Mea lale nai alai o tangata tau tala ngana ese. O mea umala tutupu wa foi. O loa tatalo fina ngalo le atua. Loa pray in tongue. O le mea alai tupu. Fo mea le tatu spa ia. E ngā lulu e mea umanga. E whaakaungu le plan neng kakalo o kangaka lea. O le. E rese ia mai. O e manga kua. O e whai kau fonga mua fai upu. Lua onga lua fiku. Whako aso o lua vadu. E le kei yoso ma lua vadu. E mua mea kau fai upu. Lua ono ma lua fitu. Amen. O nai tala noa mai lunga. O nai tala noa mai I le tatalo le atua mo lo fina ngalo. O ila fo mo le plana le atua mo lo olanga. Ma le olanga o tatou. Po le afo ila. Ia ila se Kevin Life Ministry le plengi a Kevin a ia. Fa bea Kevin ia ila fa sisi na mea. Pa or fia yo Kevin pray in tongue. My own private time. O te tatalo ia. Ha uia ma a. O lau na ia tatalo a ua ia mo a. La tu talo ut fina ngalo le tua la tatu atu vali fo mai le foi upe lua iva a wa o e na sila fia e ia na mua na ilo le tua na ia to fia na mua foi ia fo linga I la to ilo nalo ia fo linga ia te ia ina ia ave o ia maulu matua o le au so e to tele o e fai tau tuspa ia wa umana ilo le tua oi ai mana o le fina ngalo le tua o le anganga pa ia na sau malana ngana o ia nana sau e tatalo atu le ploka la mea le atua mo loa I o langa. Amen. The plan of God, in your life. Amen. Tatu oile. Mo ko ni tolo mta upu sufa. Amen. O le tasio mata upu fi nau te le tangata. But I really want ia eva aia ia oile tono tuspa ia. Foi upu lua. Foi mai. Awa o le tau tala inga ngana ese. E le tau tala ia I tangata. A o le atua, a wae le aise la ngona, a e tau tala ia I anganga I mea lilo. Amen. O le praying in tongue, tatu tue, for mai, for he who speaks in a tongue, does not speak to men, but to God. For no one understands him, however, in the spirit, he speaks to mysteries. He speaks mysteries. Lai te talo mea lilo. Ele o tala noa lai se tangata. O lai ai le ngana lai tutono. O tero nisi o ngā lai a. O lai ele ngana lai tutono temi na lingi fo ele nganga o le atua I tutono tusi a ngā wenga. Fo mai o lai na I tangata na pasi ifo. Tala to malama. O lai tala noa ile known tongue. Amen. Ai o le fai mai I. O lo ta talo I ngara ese. Ele eise se malama mai. Man, no one understand. Na oi, na ole, o lawa e te tā lo le fina ngalo le atua, po ole mea lilo. Lalo Amplified version for my, for one who speaks in an unknown tongue does not speak to people, but to God. For no one understands him or catches his meaning, but by the Spirit he speaks mysteries, secret truth, hidden things. Amen. O le tala noa I, o te mana o ta uti ate oi, o le tasi leo me wanga hoi e le ti a polo I to tono le ka le sia, ma whaase se ia oa onga, o le tatalo I ngana ese. O I le tatalo ai le fina ngalo le atua mo oi. O le papa tisonga le nganga pa ia. Fo mai le tu se yo elu, fo mai, e li lingi I folo na nganga ia, the end times. Fo mai o aso e ngata ai. O leo tātou iei teimi nei, wawai le poto o le atua. Pesa tango le atua ngā uma mea umaia. Fo mai le tala tuspa ia. Fo mai na ona nā tia, fo mai kango ngā uma mea lilo e whatau ia oe maa. Upuna tuspa ia, na e le atua. Fo mai le ona le lingi mai le olo nā nganga. Olo nā nganga lale nā, le nā te tatalo ina mea lilo lai nei, deep stuff. Mea lilo le atua le nei whatau ia te oe. E le engi secret le atua. Na o siku te whatatau ia te oi, whato a I loa lae oi, pe a e te taloina. Amen. E iela le mea tau te taloina ngana ese. Tato ora whai upas fumale vanu.
O fai pusu mal valfu mal tala Paulo fo mai. O te whaafetai I la ua tua ina ua tele la utau tala inga ngana ese ai iti a outou umalava. Fo mai kala Paulo o ia wa kele lang kau kala nganga ese fo mai I pray in tongue more than you all. O Paulo na tatalo inga ngana ese. Amen. Fo mai o te whaafetai lea tua, o te tautala inga ngana ese, ai titi ate o tau, o lai ta talo lo na nganga I lea tua, le ntato whai tau ilunga, fo mai ai te talo inga ngana ese, e kere o kalangos kangaka, o lai kalango I lea tua. Amen. So you are praying in tongue. Lai ta talo le fina ngalo o lea tua. Fo mai lo tala Paulo I, fo mai o te whaafetai lea tua, ina ua tele la tautala inga ngana ese. Fo mai I speak in tongue more than you all. May I thank my God I speak with tongue more than you all. Nai tala no mai tus pa ia. La nai tala no Paulo I. O tau I loa Paulo. Paulo o tangata I tutono le tus pa ia. Amen. O tato o mua ala iei. O tau I loa Paulo le tangata pito I siri na tele whaalinga na ia maua. E ova male afa o whenginga whaunga kusi e Paulo. Revelation. Mea lilo na whaali e lea tua. From where? Whena maua me lea e Paulo na whaalinga. From praying in tongue. Tau tala I mea lilo po. Lai ta talo I lea tua. Amen. E tusa malona fina ngalo. Se I tātou wa aila. Fuma tala Paulo. O au reo te tau tala inga ngana ese more than you all. Tātou wola le lua Timoteo. Amen. O Paulo kango Paulo ka kalo fina ngalo le kua molonga o langa. Ira. E ala inga ngana ese. I tono lua Timoteo e wha. Lona foi upo e fitu. Amen. So tona wha ali tueteo. Fuma tala Paulo I. Wa o tau le tau ale lei, wa hi u ya te hao le tau sinionga, wa o tau file upo le wha atua. Amen. Wha peritani for mai, I have fought the good fight, I have finished the race. Paulo tangata le tutono, how many people whenga whaunga e whai kau, for mai, I finished my race. Wha whena for mai Paulo wa umana ia whaia whina ngalo o le atua. For mai, I have finished my race. O mea umala ve wha te tau le prokala mele tu ilo no langa. Lena wha mai Paulo, no ta talo o hao e piko sini o kalo nganga ese. Which mean he pray a lot about, the will of God for his life. Lela wha mai lo I, wha mai, I have fought the good fight, I have finished the race. Mahea, wa uma. Pau wha lor kanga wha mai, wa o fiaru, wha mai lua mea ia ko singa iau. Pe o ke ngofo, mo o kou, pe o ke alu. Amen, po ke alu ke wha kasi maleli. Si, wa uma nga whaide whina ngalo lea tua ia. Gusa lawa ilo e Paulo. Wa uma men kua koe lea tua ia e whai. Whaafewhenga, whaamalie, whaafewhenga ilo e Paulo le whina ngalo lea tua molo no langa. How? Pray in tongue. O whaalinga umai na tātou maua. Na maua mai e Paulo I whea. Praying in tongue. He pray out mysteries. Amen. O re tele wha o mea tātou tatano, e me tātou a onga. It's all from tongue. O mea na whaali lea tua. O ila, o lai saurenga nga pa ia pray out le wilo lea tua mo lo langa. Amen. Hallelujah. Praying in tongue. E la te imi tātou tala noa iloa. Le papatisonga lea nga pa ia. Ma papatiso ilo ma tātou umalava. Amen. By faith, I'm really confident I le move le nganga o le tua. E papatiso I oto. Tau tala ingana ese. Ma tātou wa o ina I lo le tala tu spa ia. Wa whamata si ngana wenga. Lua fe upe wha. Wha mai, wa whātou tu muina. Fo I lato umai le nganga pa ia. Wa fuai ona tau tala ingana ese. Pei ona fo ina mai e le nganga o le ngana ia te I lato. For my they speak in tongue as the Spirit give them utterance. Amen. Na ave e le nganga. Le ngana le tala. E kuse e kaukala lako. Ai tu o ye le nganga le ngana. Amen. Hallelujah. Or le praying in tongue la. When you pray in tongue, your mind is unfruitful. But your spirit pray. Amen. Se umata to le se taimi. A o I lo la. O le nganga pa ia la. Na te tatalo ina le pelengi le atua molo o langa. Amen. O le tele o taimi, o te nofo a uia, pe a whai au study, I just praying in tongues, I korokoia, my mind is unfruitful, but I'm praying out of my belly. The Bible says out of your belly. Amen. The center of your being, your heart. Amen. So, ito tonu lalo tu se Jeremiah. Amen. Pray out the will of God. Amen. Tu se Jeremiah leo lona mata upue. Hallelujah.
Yeremia lona mataha upu e. So we pray out the will of God according to his will. Al finangalo le atua tu sa malona finangalo. Yeremia lona mataha upu le e lua iwa. Amen. E len tato yei. Foi upu e lua tasi. Foi mai a wa oa unei o le atua. A wa oa unei ua o iloa manatu o manatu tuwai ia te oe Kevin. O manatu i le manuia a hele o le malaia. O lo o fetalai me yei ova. E fo ina atu ia te o toule i unga e iai le faa moe moe. O no o tou wala awa ile ia te au. E o fo i o tou matatalo ia te au. O te faa longo fo ia te o tou. Amen. Fumela ia. E sa ili mai o tou ia te au. O te maua foi. Pe a o tou sa ili mai ia te au. Mo tou loto a toa. From the heart. Fumela ia. E maua lava au e o tou. O lo o fetalai mai ai ova. O te faa fo isia. La o tou ta fea ngā. Ma o faa potopotoina o tou ainu uma. Ma mea uma na o tu lia ai o tou. O lo o fetalai mai ai ova. O te faa fo isia fo i o tou. Ile mea. Ua o faa ta fea ai o tou. Amen. Se vai kongi o le fina ngalo la o le atua mo o e mea lilo o le atua mo oi. Amen. O lai no fo male nganga pa ia le plan le atua. Pa praying in tongue o la wata talo le fina ngalo o le atua mo oi. Amen. A o lo talo ina la leo o le cheno nole o le afo cheno wheel o le atua po le fina ngalo la utele o le atua. Halu o le tuspa ia. Ma ai foi upo le tuspa ia. Fo mai so se teimi lava tatu talo i tusamolo na fina ngalo, lo no wingo le tuspa ia o le wheel o le atua. Amen. Ai a ola na talo le fina ngalo le atua mo o e po le alau me fat kausanga lea. Praying in tongue. O le nganga pa ia, la e sau e talo mea lilo laito tono o le atua. Fo mai le tala le tuspa ia o lawa. Fo mai o lae e lilo tātou fa atasi makeriso. E le oiloa e sesi le plan. It's been hidden. In Christ. Amen. O lalai, o pelengia le atua. O lai na tia e leo ilo e seisi. O lo so i fua mo lo wola. Anga ilo ki Apollo. Wa leva nga sau ki Apollo e faleanga. Me ngai kan fer ki Apollo e faleanga oi. E le mawhai ki Apollo e faleanga low future. Why? Because ele se singa ke iloa. Amen. For mai ele yo o italinga. Ele iwa ai ei mata. Ele yo ofo se loko kangaka ele i whaalongo e asesi. I le pelengi ele atua whatau ia o te iloa, ana iloa ele ti Apollo, e whaile Kevin Life Ministry, wa levang whaale, onga whaingisi me whaase, Amen. Te anga iloa ki Apollo, kwa le iloa ki Apollo. Amen. O le pelengi ele atua. Amen. Ai kakalo ama whai, ka penga ka ko melengi. Mola ule iloa, e tato bloka lame. Saunia ele atua, it's been 9 years of preparation for this program. Amen. O se mea na tu ele atua. Ai nga whai al kem ka penga. Whai note le melengi. Ki nga whai aka note. Ai leka kai whaalau ngā ka ika sesi. Au mele wengi. O so o ala unga la so lua la unga la skoi. A o la so lua, o la skofia, o le a. Aya, it's all from those preparation. Preparation time, never wasted time. Amen. Ta pena. O lala ile pelengi ele atua elo wolanga. Ai o le nganga pa ia le fa tusia Roma fo mai o laua e sau e tatalo mole au pa ia e tusa male fina ngalo le atua. Amen. Fo mai le Paulo, I pray in tongue more than you all. Amen. Ai nga o Paulo fo ia fo mai, I finish my race. Uma na fai fina ngalo le atua. Ale kako ke o ia me kusie Paulo. Revelation ma mena mai Paulo. O fena maua mai ai. Was special Paulo ile atua. No, ko kusa o makako ma Paulo. O longa ese nga, fa mai Paulo, I pray in tongue more than you all. Se lale o onga le wa fai le telo taimi, wa fa se ai tangata, e ala wo le manao, e ta talo fina ngalo le atua. Mela na wala ina le tupu fina ngalo le atua, ma tupu ni me o tatu soifua, because we are not praying in tongue. Tatu te le o talo ina le fina ngalo le atua mo tatu. Pau mele i tatu, give me. Le atua, au mai sau ka vale, le atua, faile mea lea, le atua, faile mea lea. Amen. Io tātou iloa, le fina ngalo le atua. Pray out the word of God. Amen. Our time. Amen. So, la tātou tal noa le siva hengo tātou mata upu i le lava yaso. Amen. O le ato e whapeona to e so ina i le tātou prokalame. I le tātou ta noi fo le fina ngalo le atua. Ma whaalawa i tele i le fina ngalo le atua. I le mata upu lava neo te talo a ole nea fiafi. Sa whapeona wha autu le tātou prokalame.
pray according to his will. Lea lau tātou loa. O le, the Bible, o le fionga le atua, o le finangalo le atua. Amen. O le ala le whawhena tatalo finangalo le atua mo e, praying in tongue. Amen. La tātou tano whalau I tele, na tā upule nā, ma le isi whahenga o tatalo. Pe aho o maile aso lua le vaso a sau. Amen. Le tua mātou ta mawha aftai lau upule nei e fiafi o mātou whalongo o mātou langona, mātou iloa. Lou fina ngalo. Te tauna mātou wole atu e tusa ma lou fina ngalo. A mātou sa ili mua lou fina ngalo. Ona mātou wala awa tuaile e te whaafofonga. Na e whetalai a mātou tatalo tali tonu o mātou maua. Pe a tusa lea mo lou fina ngalo. E ala atu le suafo Yesu. Whaamanuia I lau whanau. Whaamanuia ta mai lo a inga mai mātou umalava. O e wa o ina lau upu nei a fiafi. Mo o mātou iloa mo mātou langona. Ia whaapeo na whaataunu uina lou fina ngalo mo I mātou. Whaafoi le vi inga ia te o Yesu ke riso. Lo mātou a lii mo lo mātou whaola. Nei masa ia o ile whaavau lava. Amene, amene. Amen. Whaaftai sa moa. Whaamanuina le suafa o le atua. Ia e ala fo ile nei a fiafi. Ia manisio vaenga na tātou. Ta talo ia ma tātou wa o ina fo nei a fiafi wa. O maua se whaamalosi au ia ma se. Whaamalosi tino whaale anganga nei a fiafi. Mori atu lau whaafetai mo le whaavanoina o nei a fiafi. Te mafuta mai ai. Whaafetai mo lo taimi. Whaafetai atu fo I ainga o malava o whaangaina. Maile nei a onga. Ia te talo ia whaapeo na te tala lo loto. Ia whaatanga ele atua le mana o lana upu. Ia mawhai ono tātu te talo ina. Lona fina ngalo lana upu. Ia tātu te talo le fionga le atua. Amen. Ma ia tātu te talo ina ngana ese o te talo umai le tano le tuspa ia. All kinds of prayer. For me le talo tuspa ia. You need to pray in tongue. Why? Because there is a plan of God. We pray out mysteries. Amen. Whaamanuia le atua ia te oe sa moa. Whaamanuina lona suafa. Whaafetai fo I pele vi inga ia te ia le atua. Tu maulo vi inga e whaavavau. Whaafetai lau upu. Whaafetai le malama. Ta tala o mātou loto mo mātou mata. Ia whaatau nu oe lo whina ngalo mātou tue wheilo ai. Se taimi o mua. Fo I le vi inga ia te oe Yesu ke riso lo mātou. Li imo lo mātou whaola. O ole mavala au atu wai nei. Amene. Whamanuia le atua ia te oe sa moa. Tātou tue wheilo ai. I le aso sa, ia tātou whenga lotu, ia e whatu atu e so o tātou mata upu o le tatalo, I le aso lua o le vai aso a. Sau tem nei, Kevin Ruivare nei, alofa tele moe, whasoi fuaia. Te o